Gde ste ljudi? Dobrodošli u moju novu epizodu. Sa vama je Pro Gamer. Branko Đorđević, Pro Gamer, šans. Ljudi, danas sam htio snimim video. Mnogo vas, mnogo mojih drugova me pita kako raditi s Frapsom. Imaju problem oko snimanja. Pa ovako ljudi. Evo, sad mi je malo neuredan desktop, ne sredi se to uskoro, skida su neke programe za Android igrice i to sam mislio da snimam. Snimit ću neki video sa ovako BlueStacks, ne preporučujem ovaj program zašto meni radi, ali kad skinete neku igricu, on neće stvari. Preporučujem ovaj program, znači Mogobind 3, ali nećemo mi sad o tome, nego kako raditi s Frapsom. Pa evo vam ga Frapsom ovako. Imate ovakvu ikonicu, otvorite, znači isto i na Windowsu 7, 8, XP, koji hoćete. Sad da vam objasnim, ovako, ovdje imate moja je registrovana verzija, zato što sam ja skinuo registrovanu verziju. Link će možda biti u deskripciji, nisam siguran zato što ne mogu se setim preko kog sajta sam skinuo. Evo ovako, Star Fraps, to znači ništa, to kad vam se otvori odmah računar podiže si Fraps, to nemojte. Isto i ovo, ništa. E sad, ovdje vam piše za registrovanu verziju monitor, da vam snima monitor. Naprimjer, kad vi stisnete, evo monitor. Evo, gledajte. Ovo vam samo tu izađe, pošto imate 1000 prozora, evo, znači ovako su vam brojevi. E sad, svi misle kad izađu ti brojevi da oni automatski tad snimaju klip. Nije tačno. Znači, stisne se, evo, sad ću vam objasnim. Evo, otvaram dva Frapsa, nema ni veze, znači imam. Ajde da ga ne znaš. Ovo mi je za kad otvorite igrice. A sad ovo ne znam nije šta je. To mi je kad, na primjer, snimate kako instalirati Windows 7 pa kad ugasite računar pali se. On to sve automatski snima. Ajmo da pređemo na drugu. Znači, samo da znate. Ovako, ovdje namestite, idete ovdje gdje ćete staviti klip. To izgledam stoje klipovi. A ovdje gdje ćete da namestite. Idemo ovako. A ovo sam ja stavio, ništa tu ne dirajte, ništa tu je podešano sa registrovom verzijom, vama neće moći to da bude, bit će vam 30 sekundi, ja mislim, onda ništa, to ovdje podešite gdje će brojevi da vam stoje, znači meni je uvijek tu, ne znam, najlakše mi je onako. Idemo na Movies. Evo, ovdje vam piše, evo, znači, prvo da krenemo odavde. Gdje sačuvati, znači gdje users Branko Deslo. Znači meni svaki klip koji snimam sa ovim Frapsom izbacam na desktop. Ajde, sad ću ja promenim, na primjer, da ga najgdje stavim, čekaj. Da ga stavim, dobro, nema ne veze, vi stavite, ja ću ga promeniti. Sad, također, vam će ovdje biti na 30 fps. Ko ima malo bolje računar, neka stavi na... To jest ja, barem mislim da treba se stavi. A bit će vam na 30, to ne morate da dirate, to sam ja nešto. I ovako, stavite, bit će vam na full size, to znam svi. Vama će toliko igrica kad i vi budete počeli da snimate, toliko ima da vam buguje. Znači, promenite i stavite na half size, svejedno, znači full size ima malo bolju grafiku, ali dobro, sad, tu, tamo. Ovdje namestite to, znači staro Windows 7 Linux, ovdje da pričate, kao što ja sad radim. Hide mouse, ništa tu, mislim ko hoćemo. A sad za screenshot, to ja uopšte ne koristim, znači glupo mi je malo Frapsu da koristim screenshot i ja snimam, znači ne koristim screenshot uopšte, krenut ću da ih koristim, znači skinut ću ovu Cam Studio
Camtasia 8. Znači, da vas obavijestim samo da će video mnogo biti kvalitetniji. I ubacivat ću one strelice, ovo ono. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Ako vam se svidao video, like i subscribe. Ako kome se nije svidao, nek stavi dislike. To je to, ljudi, do sljedeće epizode, čao.